Nawaka amazibelo hambo lelo lasophongolo. Efana ngene kanje ngisanibona na uPongola. Hawu uyabingelela inkabi. Hey kodwa sithe sahamba sahlangana le ndoda. Hey futhi impela umfoka Jobe. Umlandeli wethu omkhulu, lo mlandeli ke sikhumba STS. Yabona begqoka kahle kanjani. Ujobe lo wesitoko. Ulokhu uyachoma. Ngena ndawo sitalona abantu. Hey futhi phela. Manje uJojo lo lumfo wakho zabe lumfundisa lapha. Ngidela umduniso onzima kabi la azoshaya hayi ngaleli isitoko sakhe lesi. Zalini awuswali madoda. Jobes. Jobe lo wesitoko. Kodwa besahamba futhi awusahamba sahamba. Hey. Kodwa futhi ke uma sesiphakathi ke sesingena ke lapho uPhongolo FM ke sangena ke hey awu madoda isimali esiphuma la kumelo phela benosikhumba hayi ayiphala sile sesikhokhelwayo lesimali sami le. Kodwa futhi sithe futhi sisendleleni futhi sahlangana nabalandeli bethu impela hey usikhumba wenzani la isimali lesi Melo awubo uthini lapho ayiwajabulela ukuba semsakazweni Ungahlali ngisho nazo. na abalandeli bethu ke impela esihlangane nabo endleleni abalandeli bakaSikhumba sisaya bathi hey sizwile lengoma enkulu ethi sakuzwa ngani ukuthi amadoda ayancishana yabona belokhu bedansileke lapha namva lo sisowathi le ngoma useyodelela ngayo isoka lakhe sizoshawa abantu Nkosi yami. Shethi leli. Nango ma stripes. Wathini? Wathi phela le ngoma useyogudla ngayo sibari endlini. Hey futhi impela. Hey kungasadonsa nangu kunothikiti hawo wangena uthi ibhinqa lethu madoda. Mfoka khoza. Incophelezi yensizwe ende la. Awuyizwa uyibuke yenzani? Awuswali madoda. Hey hayi ngoba wajabulela ukudansa sechazo ile ngane. Hayi ke base besibiza ke oPhongolo sesiphakathi basibiza abathi asingeneke ngaphakathi. Hawu madoda. Ilokhu ishila ingoma emnandi sithe singena nje sangena ngayo ingoma kaSikhumba STS hamba nomelo ethi sakuzwa ngani. Hey ingoma eshisa ikhotho kuyimanje nje le ngoma le impela idlala ubuthaphu yonke indawo. Vele ngayihiti ngena ke. Hey hey amadoda umfoka Juma madoda eyasakaza le ndoda lapha kuPhongolo FM ayi yasibona isiyale show Ubhut basegoli awu ngoba ngiboyela ugwaba nje phela nginceke kuphela ngomunye usisi lapha yana hey engabe ulokho enzani nje ufuna ukugida noma ufuna ukwenzani hey nakho ke sebethi culana hey amahloni ngimomunye usisi sefuna ukukhala hey Washo bala. Ayindaba ukudlala. Ekuthenga mfethu. Sizothini Nkosi yami savuka. Uphe emlonyeni. Kuphi? Amahloni kimi. Bambe video lapho sport. Amahloni kimi. Sabile sifuna isikhulu. Bafethu. Kumele ukuthi uyabona into ayicula la wayilambile. Ingakho ayiculwa kangaka kusho. Wayicasukile lambile. Sasimile. Into zami phela. Into zami phela. Hayi yabona uJubu impela hayi. Hayi nkonzimalanga. Hayi nkonzimalanga phela. Ungazi ukuthi uzofica isidudla somsakazi uma umuze ekhuluma. Hey. Njengamanje uJobu Wenqantiza.
abantu abaningi bacabanga ukuthi mhlawumbe khona futhi umuntu engisho kuyena ngeke ngayithola futhi umbuzo njalo kodwa nje ihlose imi kanjalo kulo nyaka sithi ubhuti Wenqantiza kufuza umhlaba Nkosi yami kufuza umhlaba ukuthi usugadla mfowethu sithi khona amabhimbi lapha emculweni awusho kubani kodwa uzungiphenduleke mfowethu kodwa hayi no asikho lapho ya Nkosi yami udlameni ubehind the scene akabonakali kule video into ezokwenziwa behind the scene yabona nje ngathi sasaba nenhlaka production inkunzi zaba nathi smile sibona smile ngabe uthatha iscope ni la Sibari siyadula abe washo uzale ngakaveli kuyilokhuzane yini lento Kupulama. kodwa ngendlela esibona engakavela kumzwe insizwa umuntu yangena nje kama viewers uyathola ukuthi ngendlela bese ngakulindele Nkosi yami umusa susethule nje lapha ngiphinde futhi ngibonge ulaleli lapha nabantu bangangithola undi kwakusakhuluma inkosi ayiphazanyiswa awusikhumba sekase ngitala jiwe wavela ujubo wayidlala ingoma wasikadinga la le ngoma futhi phela ihamba phambili ku YouTube kuma views ku YouTube ihamba phambili iyaphoka ihamba ngishunga igubhu sikhumba STS featuring stability iyaphoka ihamba ngishunga igubhu ihlosa yipi ngalami awubuke umfana wakho zoyigenti uyangihlula la ngoma awunangi luthi sengene ezobingelela uyambona hayi wayizovuma insizwa hawu swanini madoda wangena noJob yaphosa la lodwa nje insizwa yisibaleke ngabe umkhuba ongakubo lo umkhuba sophongola awubuka insizwa kenzani insizwa inceku lena awusuku iskin isikhumba STS bathi umculo oqala nje onegama elifaka isingisi esimnandi hawu madoda fakhoza Energy yakho ba. manje leli khwele lokhu lishaya lapha yana ntombi Thatha kubaba ongizalayo phela lapho umbathe igosa leliya. Hey. wayivumisa insizwa baba Insizwa ngempela. Manje nami ngithatha khona. intombi esifollow ngithi uthe yini lomdanso umdanso obhuti basegoloni awushawa nje zibothe ungaze ubone ngathi kusakugwaba kanti akusikho hayi awumna ngisho ushaya into zesonto ke hayi vele ngenceku vele ngibuye ngime epulpit phela awusifana hayibo akuyinsizwa phela kufuza umhlaba shwele inkomo uyihlo we babu awusuka bafethu hayi bekumnandi ophongolo suka ayi kwakumisi ama-CD bafethu ayatholakala nawo yiwo lawa bafethu wonke ama-music digital stores ayatholakala bafethu but i-remote vele iqhunyelwa ama-battery makwathi uzodlulisa ikubuza ukuthi wenzani ngoba lezi ingoma zimnandi zonke ngoba ayikho edinga ukudlulisa wenzani nkosami wenzani lo wenzani lo hawu nkosami ugundi Angiphindwe iskate inkosi wami yebaxa ngani ngangizuzile ngathi ngogqoka i-overall mntanami awu sase sishutha-ke madoda yasithi isimali esiphuma la i-competition yesimali buka nje Ayisinededelana. inkosi yesmile hayi Wathi suka uyazama noba Dlamini lapha ikhona. hayi kwala sengemphathela ifoni ngithi awuzoyibonakalisa hey hawu insizwa zisilindile madoda esesibuyele emuva zathi hayi bafethu sizwile ukuthi bengisewuphongolo FM ake sidlala ingoma eyodwa nje bathi sifunaleka stability usikhumba ifeature ustability hey awubuye zenzani lezi insizwa awusifani madoda umfokazi ulapha hey hawu suka bathi STS waqhamuka-ke omunye awu madoda siphi isithombe Aso-ke.
Awu qhaka. Hawu bafethu siyabonga kakhulu uhambo lethu lobe uhle kakhulu bafethu. Xa niqhube njalo nisupport isikhumba STS. Kwakusho STI